Shaifa n'abantu kulizo mutawo amakata speed point Ribeiro Saleza going once going twice Mbappe ngajiki Karata Mamelodi Sundowns ekikuleka kuloku etwayele yalage Mamelodi Sundowns kutwage itouch of cleaner ipelele kuso speed point Mbappe ngajiki uthi uyazama lathola speed point yakhala TV siyathemba siyaswiper asinti zabaleka bonke abanye behlele ishumi ayikhomba ngophakathi abanye bekhomba ngoyijwayelekile ayicabula kusala abanye becabula ngasali lutho kabuye lo Masandawa